Bali aye amhlamala loko swiya hi ku hlamala sivara mato hlamala that's why loko mi vulavula na mi yingisela masiku hinkwawo a mi hlamalangi kusuka ka xidemokirasi xa hina xa 13 wa malembe ku yisiwa mahlweni budget speech se loko va nga ti vanhu lava mi lavaka sivara wa mina ni tsakisa hikuva i vanhu lava va nga votiwa hi hina hi to va ni ti katsa ka sweleswo ku mina ni vote nkarhi wolowo wa sungula wa xidemokirasi timinete leti leti mi vulavulaka tona sivara ni nga si nghena ka leswi nghenelaka swona ku hlayiwa swilo swin'wana ve reading of minutes correction of minutes matters arising dyambu hinkwaro a ku le ku tirhiweni sivariwa mina nkarhi lowu a ha tirha loko hi suka pharedini nampundzu a hi nghena ntirhweni sweswi dyambu hinkwaro i timinete kusuka hi ti-1 ku ya fika ti-28 ti-29 loko ri February ku ya fika ti-30 kumbe ti-31 se a mi si hlamala sivara mina lava ku ri mina sivara wa mina ku na mi lava ni a ni to xikwembu a ni ta ku sivariwa sweswi mi kha mi vulaka swi baribyeni mi vulavula hi vambombela a va le ku mitweni and loko mi va vitana loko wo za va ku vitana va swi tiva mufambisi wa xitichi rosi loko vo va tani phete va nge hi ti va nge ti mhaka yini va kha va chava yini leswi swa mina na n'wina swi va reta pfula loko ni huma moyeni a nga ku hetisa nkandziyisa leya Donald Trump swi va ro tanihiloko ni tshama ni kha ni vula ni ku xikwembu a xi rhandzi pongo a hi toloveleni ku tiva munhu ingaku n'wina swi va ra mina mi ni tiva ku antswa loko ka hi nga dyondzi vanhu lava hi tshamaka na vona na loko ni ri mutswari mutini ni fanele ni tiva mayana ni tiva katekani ni tiva ndyangu wa mina ni tiva ku luya wa makhelwani wo karhi lowu ni n'wi rhuma a nge vuyisi ncinci hi tivana vanhu vo fana na va Donald Trump a hi sunguli ku vona maendlelo lamawani hi ku na hi George Bush i tshama a hlasela Saddam Hussein wa Iraq a nga nangi nchumu i maendlelo ya ngati ya mahanyelo ya ma-Republicans a va hanyanga kahle loko hola ku ndla leswiya swa ku tamatisi rin'we loko ri borile hi cikumeta matamatisi hinkwawo hi le ndlaleni swi va ri ku hlaka makelani mutirhikuloni wa n'wina moya wa yena wu tlheli ku rhula eka leri nga tsandziwa ka tamatisi mi cukumeta laman'wani mi nga xiculo ku na ndlala masiku lawa hi ku lava ya loko mo konta comparison ku fananisela lava mademokirasi lawa va vona vakulukumba loyi wa Bill Clinton kwesero va loko wa matiko wa tsaka na yilo ha kusuka wa Joe Biden hambi ku ri vo Obama se lava loko a za nghena xitulwini i tirhisa swifafa na ku ni va kumele wa yini kambe mina lexi a nga ku vula xona i nga si huma moyeni hi ku tirhisana hi swa mabindzu Amerika na Europe hina va Afrika-Dzonga hava lava vanhu lavaya a hi tsakeli ku vunghana bya hina byi hela ma vona loko a chavisiwa hi lexa BRICS ni vula lo Trump BRICS na hina hi fanele hi va na mintolovelo yin'wana laha ka BRICS la hina India na China vanhu lavaya i tichomi letikulu ta Donald Trump se loko hi ri vanghana van'wani va nyokobela va va fambisa swa matiko ya vona kahle hi karhi hi tiva ku hinkwenu le ka BRICS a swa ha yelani se hi fanele hi pfula matihlo mambirhi loko hi lo tlela hi pfula rin'we hi pfala rin'we leswi chavisaka Donald Trump a hi mhaka ngopfu BRICS ntsena i ku laha ka BRICS se ku nghenelela na va Uganda va Zambia va Nigeria na matiko ya le Arab se vanhu lava lowa fana na Donald Trump i chava yini na i chava ku dola ya yena yi nge he tirhi misaveni that is why loko a chava leswiya loko i lo tolovela ku wehe i ri principal va ku dimota swi va ngo i cinca buruku ya size 5 ta vuya ka size 4 se randi na dola i wa swi tiva ku yehe sweswi a nga ha ri na vanghana i le ku lweni mukhalabye luya a ni ma swi vona loko a vulavula na president wa tiko rin'wana Zelensky a hi ma vulavulele lama ku komba ku hi leswi le bibini n'we mi nga risa swi va ri le purasini ra ka Manghena loko a suka miselo ya Zelensky wa Ukraine i ye United Kingdom va yisela va Canada na va United Kingdom na host Charles va n'wi seketela misa luya a nga loko a n'wi seketela a va ri va ta n'wi nyika timpahla na swimbalo ve ri va ta n'wi nyika mantlhari ku a ya lona yini na Russia xikongomelo xikulukumba xa vanhu lavaya i ku hlasela Russia a ku na swin'wana swi va inkomu 100
100 0860002543 nongona kwe eAfrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM makomba ndlela yi nghenile email la yi ta vulavula hi timhaka ta ku imani meyara wa masipala wa Mbombela kambe ka a hi twi la hi twa un'wana mingiseri i ri yini nhlakani mi amukeleli ka Munghana Lonene eka nongonoko tala mendeni Mpfukeni epfukele njhani Mpfukeni boss akhenso namuntlha ni la ku vulavula hi timhaka ta mati hi ndlela ya ku ka muganga wa ku fana lowu mina ni humaka ka wona no pfumela ku na yin'wana yi na nkarhi wo endla n'hweti mati ma kha ma nga humi mati lama ma sosiwaka kumbe ku kumeka ka Middle Tower Dam Stekereseri xivangelo xi nga kona ku na water treatment plant leyi nga kona eka Mapuve leyi ku nga yona yi hlantswaku mati ma taku mugangeni ya hina hala hi tshamaka kona treatment plant leya ku na michini wo karhi lowu tshamelaka ku onhaka loko onhaka swi endla leswaku vanhu va nga kumi mati for nkarhi wo leha ni vulavula so timhaka ta mati i vutihlamuleri bya district municipality ku nga Mopani va swi tiva ti-challenge leti hi nga na tona ta mati ku hi le ku hluphekeni mara a ku na matshalatshala ma nga ku endliweni ku kumeka michini lowu wu nga ta sustaina pressure leyi u yi kumaka loko u kha u hlantswa mati ka plant leya a swi talangi muhaxi ku heta tin'hweti tinharhu kumbe mune michini lowu nga onhakanga loko laha ni nga kona na tivutisa ku i michini muni lowu wo tshamela ro onhaka hi ndlela leyi ku nga vi na makungu man'wani ma kumeka va wu pfala kumbe ku replace hi tindlela tin'wana loko ku ri lowu importiwa wu suka a China why ku nga sukiwi China ku wa Japan ku xaviwa kona loko ku ri kene michini leyi kumeka kha yi tekiwa kusuka ka matiko ma le handle hi mhaka ku swi twarisa sweswo loko ni lambelerile municipality wa hina lonkulu ku nga Mopani wu le ku hi tsandzekiseni swinene ka timhaka ta mati hi mhaka ku hambi ku ri tiboholi mati lama ku borhiwa ma suka hansi emugangeni leyi nga ka yona a mele ku tirheni hi ndlela leyi a ma fanele ma tirhisa swona so a ni swi twisisi ku vanhu lava sweswi hi swi vulaka ku ku na vanhu lava etlelaka mitirhweni va tele entirhweni eka xilaveko nkulu a rixakeni emugangeni ku nga mati loko ni khanela ku huma amoyeni ya muhaxi lava va nga ku rhangeleni eka municipality lowu ya sweswi politically va la ku kumeka va kha va ya contesta kumbe xana ku phikizana ku tlhela va vuyela ku kumeka va kha va rhangela va kha va tsandzeka hi ndlela leyi va tsandzekaka hi yona mara lexi xi ni tsakisaka i mhaka ya ku hinkwenu hi le ku swi voneni hina hi nga kona a Mopani all around Mopani a hi timhaka ta le Greater Giyani municipality hi mhaka ka timhaka ta mati ve le ku hi tsandzekeni hi xiyimo xa le henhla swinene ngopfu mu fonela kwale ehofisini ya vona vakulukumba orders ni ngo va tshama va kha va kumeka hi minkarhi hinkwayo ni va vutisa ku va swi tiva ti-challenge leti hi nga na tona na loko va ti tiva va endla yini hi tona na a swi koteki ku hi nga kumeka hi kha hi tshama hi pfumala mati ka nkarhi lowo leha ko va mpfula yi kumeka ku loko yi na minkarhi yin'wana hi kangetela hi kuma mati lava va nga na borehole ta vona a swa ha talangi va xavisa mati ka nkarhi lowu hi nga ka wona hi le ku tikeriweni hi xiyimo xin'wana xikulukumba ngopfu so ne metweni mingisela khensa swinene tlhelo rero ni tshemba ku lava khumbekaku va ka masipala va ta va kha va swi landzelerisa ku ya mahlweni swiphiqo swa mati i ntlhontlho wukulu ni khensile swinene ni vona na email yin'wana ni nga rhumeriwa yona hi Juwawa la Makasela na ye vulavula hi timhaka ta ku veri ku na pipe yi nga buluka aka homu 14A yi buluke ku nga se na mpfula kambe na namuntlha na sweswi a yi se lunghisiwa se loko ku yi buluke ku nga se na mpfula mi vula yini Juwawa mi vula ku mpfula mati mele ku halakeni kusukisela sweswi ya ku fika namuntlha hi swona mbulaka swona kumbe mi vula ku mati ma pfariwile ku le ku ndlekeni ka yini Juwawa hikuva a swi le rivaleni leswi mi ni byelaka swona swi vuleni kahle swi va rivaleni Juwawa ni kota ku ku swi landzelerisa okay vito ra meyara wa Mbombela kumbe wa masipala wa Mbombela va ri i khansela Sibongile Makhushe Mazibuko hi vo meyara wa Mbombela all right
executive mayor hi xexo xiyimo la Mbombela la a yi le mavokweni ya kahle Mbombela la se Sibongile na swo tala ni nga swi vona loko ni tile la kambe kumbexani hi ta mfana hi milava hi kota ku twa ku swiphiqo leswi mi nge le ku hlangana na swona tani hi masipala ku nga va ku ri swihi ngopfungopfu loko hi kha hi langutaka ku i doroba rikulu leri loko ro tlhogomeriwa doroba leriya no rhurha munhu a nga no rhurha munhu a nga rhurha ya tshama kweleyi kambe hambiswiritano 0860002543 nongona ku eAfrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM makomba ndlela a hi tweneni ku nga ku ri na un'wana hi kota ku twa ku hi ri yini hi mukeleni lo nhlekani khalanga minjhani papa mina hi pfukile minjhani hi pfukile bot mi vulavula na Khalanga Mathebula loko tshuka miningini botete la ku vulavula hi mayelana na patu leri hi nga na rona mani ro suka laya a ntshaveni ya le ka Mningisa block 2 la ka Mavulagete ri ya ka Mningisa a block 3 ya hi patu leri a ri na malembe man ri na malembe a hi xilembani ra vava man me vula yini ku ri na malembe ra vava nghena ni makeni boti ni vula leswiwani hi mhaka ku ri a ri na xikontiri man ene malembe mo hlaya swinene loko yi ni swinene mpfula vana va tsandzeka na ku ya xikolweni lava dyondzaka ka Mninginisi va suka matikweni man'wanyana na mathicara mo suka Giyani va tsandzeka ku ya fika ka Mninginisi a block 3 a ri khuleriwi ri heta nkarhi wo leha a ri nga khuleriwi laha kusuhani ko va rona ri nga hava xikontiri roxa block 2 ku na xikontiri loko ya hala ka Mhlavheleni na Miyexe swantswa ku na paving mara leriya ri hana nchumu na tsana hambi sweswi loko mo nghena hi rona botpet mfamba hi rona ku ya fika ka Mfambo leswin'wana swa ku ri a xikontiri na ku yini a hi nchumu loko hi ri lamo yini leswi nga nchumu i ku ra khuleriwa na a ri khuleriwi sweswo hi swo swi fanele leswin'wana a hi nchumu leswaku ri a xikontiri ri hanyeni i swa n'wina vaaki sweswo na kwala mi tshamaka kona ku mindla yini ani yin'we sweswo swa n'wina sweswo a ri khuleriwi botete patu leriya ra vava ri heta nkarhi wo leha ngopfu ku ya fika kwele ka Mfambo ya Joni patu ra ka Malamulele a hi vulavuleni loko mi ku ri heta nkarhi wo leha ro hetisela loko mi vona ri khuleriwile ku ri mina loko ni ro hetelela ni kombela mi nga khuleriweni lembe ri nga hela lembe ri nga herile mina ni gine kusukela kwala ka lembe leri nga hela loko ni ye akaya a mi kona kaya a ni kona akaya na sweswiwani a si khuleliwa na sweswi patu leri mara mi kona kaya a ni kona kaya na ku vuya kaya mi le kaya sweswi a ni le kaya sweswi ni le Joni sweswi okay mara na ku vuya akaya mara a ri khuleriwi rhume a hi kumeni lava va nga kwele ka Mninginisi kumbe mi byela va mani ka kwahalaya ka Mninginisi va lava nga kona va Dyson Maringa vona va teacher Precious mi va byela va lava ku va hi byela ku ra khuleriwa na hiko loyiko hi nga ta kota ku swi hundzela ka mongo mara hambiswiritano mongo yi ta va kha yi yingiserile loko mo va vutisa loko ri ku mpela letshungu mi swi vula ku ntiyiso ri nge heli vhiki leri mi nga vonanga swin'wana no ni khensa Khalanga mo no ka ni nga mi tshembi ngopfu a ni n'wi ya mi le kaya tshembani sweswi mi byeriwa ku swona n'wi va vagayisa a ni mi tshembi swona sweswo Khalanga a ni mo fika namuntlha mi kuma ri celekile a mi swi tivi ku ri celiwe tolo kumbe ri celekile a ma swi twisisi se ni tshemba lava tshamaka koho na ku ni tirhe ngopfu ka rona Khalanga patu leri ri kha ku nga humeleli nchumu ni tirhe ngopfu ka patu leri kha ku nga humeleli nchumu swinene loko ku ku nga humeleli nchumu layi ri kha ri nga khuleriwi mina masitaku mina lexi ni nga xi rhandzeki ngopfu i yini i matimu i ku jaja vanhu hi matimu a ni swi rhandzi phela n'wina loko mi tirhisaka ni tirhe ngopfu mi dlinerini ku tirha ngopfu loko mi ku mi tirhe ngopfu masivona n'wi se mi vulavula hi swi mongo no fika nga se fika ma swi vona se hina hi vulavuleni hi swi swa sweswiwani a ni va yimeleli a ni tirheli a ni vulavuleli vona kambe loko ku ve himpela patu leriya a ri khuleriwi mi ta vona ku cinca sweswi mi nga vulavula hi swona swi nga va kahle ngopfu loko ko va ku cinca kwa ku ri kona Khalanga ni mi tweli boto wa mina hlayiseka hlayiseka na n'wina inkomo boto wa mina a khensa swinene sweswo mi ngisiro Munghana Lonene FM ni mani ya twa tatana hlulani fanele magayisa ku va ri mahungu ya misava ya awara ya n'we ya ta va ya yimise kwini kusuka kwalano ta kota ku va hi twa ku n'we mi ri yini
eka mhaka leyi hi bulaka hi yona eka nhlekani lowu timhaka letiya timbirhi timhaka ta vugevenga na timhaka letiya ta vana va hina n'wana wa 13 wa malembe hi ku ya hi swiviko leswi swi vulaka a nga ha swi tivi ba n'wana i mani swi vula yini va ka hina a hi sungula ni twa gayisa uri eJohannesburg Tembisa Alex Nasoweto kuya kwala kagiso tshama na hina eka 103.2 FM Munghana Lonene FM Makombandlela Tanana leti nga emihleketweni ya wena hi twa Afrika wa vulavula aku hadiwi makenya hosi nga swi sweswi vanhu vo te ndlela migcine ringuteka nandzu wa mabanga ku va kume vanhu va karhi va tsema tihunyi va siya mabanga nyama vanhu se va pfumeleriwile nature ka ha ri hava a hi ri na lava vo nyama yi ndluli hi swin'wana swo bohisa swi nghenisa mali se sweswi timovha vo nyikiwa mahala xi lexi va rilaka xoko va nga endla mistake ene mistake leyi loko va ka va byela ku xin'wana na xin'wana hi ta va ka democracy mi ta xi endla mahala ku va munhu a nga ta mi vutisa swo karhi se ku ta pfuka munhu a ya toyitoya a ri hosi mina swi kumiwa khuza njhani vana va xikolo ku tikweni leri mi nga ta kumeka mi ri ka rona loko u sungula n'wina mi ya ku toyitoyeni Tanana leti nga emihleketweni ya wena hi twa Afrika wa vulavula ile ka Munghana Lonene FM Kombandlela na ku Afrika wa vulavula 34 minute ntsena ku bela ora ya 12 na ku Afrika wa vulavula mingsero me sweswi hi la vulavula hi languta ka timhaka ta ku bo tiko ra hina ri ya kwini swi ti komba ngeta ha ri na mhaka na tiko leri loko ku ina mhaka na rona hi fike njhani ka xiyimo lexi nga ka xawutswana n'wana wa 13 wa malembe n'wana wa 13 wa malembe loko wa ku ri ku ina n'waka ina 13 wa malembe swi vula ku i tswariwe hi 2012 right ayitwa kumbe no kwala ka va 2012 se xivutiso ku ta va ku ri ku n'wana wa 13 wa malembe lan'we mi nga koho se a va se hi nga kuma ku i fika la ka ku se hi vumbhoni lebyi nga koho a nga ha swi tivi ku i na i nghena ka timhaka ta masangu na vamani kumbe va na boyfriend ya ku hundza wun'we kumbe ma swi twisisa leswi mi vulaka swona swi nga va swi kha swi vula yini leswi ku nga ri hi n'wana loyi kumbe hi vana va lava va nga ka swiyimo swa muxaka wolowo kambe hi hina tanihi vatswari tanihi rixaka swi vula yini leswi xinawu na yini ha ngheni ka swona hi ta va vitana va nawu va ta hi byela kahle ku endleke yini hikokwalaho ka yini va fike kwalaya ka xiboho xolexo kambe laha hi nga koho hi lava ku vulavula hi hina na mintolovelo na leswi hina tanihi rixaka hi lava ku fikelela swona ka vumundzuku ku loko se ko ze ku va hi ri ka xiyimo xa ku n'wana wa 13 wa malembe se a va a ri ka xiyimo lexi swi nga va swi vula yini se hi lava na ku twa n'we ka swona tlhandla kambirhi hi la ku n'wina mi landzelelaka timhaka ta vugevenga a ni kumbexani peluka i ta vula kambe a ni twa nga vula nchumu hi swona kumbe lowu n'wana ni hleketa kona a nga vula i ngheni tolo a nge he vuyi kambe i mhaka ya ku loko hi ku fana na sweswi hi ku xitichi xo fana na Thohoyandou i number 1 hi vugevenga hi va hi kha hi vula yini n'we mi tirhanaka na swona hi va hi kha hi vula yini hi va hi kha hi vula ku vanhu va le ku mangaleni vugevenga kumbe hi va hi kha hi vula ku ndhawu yaleyo ku na vugevenga byo tala hi va hi kha hi vula yini se hi lava ku ta vulavula sweswo hi mhaka ku hume tinhlayanhlayo tona leta ti vulavula hi timhaka ta vugevenga hi ndlela yaleyo se timhaka teto ni lava ku hi bula hi tona mingisero Munghana Lonene FM brigade ya hlula na maxava hi ta bula na vona loko hi vuya mahungu na misava ya awara yan'we ivi hi tlha hi bula na mutivi wa nawu advocate Ntsako Baloyi loko ni ku ni tsundzuka ku siku rin'wana va tshama va byela ku mhaka liya ya besta liya yi ta tika ma tsundzuka loko va vulavula hi timhaka ta ku i besta ku mi swi tiva ku hi ku se hi laha hi nga kona leswi xiyimo lexi hi nga ka xona mingisero Munghana Lonene FM se hi le ka 0860 002543 nangona ku i Afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM a hi tekeni mingisero loyi a ri wo sungula ka mhaka leyi ndlekani Ahe Buthe. Ahe man. Vulavula na Xikalavita. Lava ku vulavula hi mhaka leyi ya n'wana wa 13 years. Yeah. Hi ku ya hi mehe ku na swa ku tala ngopfu leswi nga endleka ka mhaka leyi. Ni ta nyika xikombiso hi mehe ndi ve victim
ya swilo swa ku fana na sweswo, but unfortunately me a ndza ha ri ka young age a ni ri na 9 years. U kuma ku la kaya ni pfinya hi bantsongo wa mehe, ni pfinya hi munhu wa kurisa tihomu, ende lwa bantsongo wa mehe loko a heta ku ni pfinya a ni ba swinene. Lero na hambiloko a ko tshika ku ni ve na nkateko wa ku ndi vula ku ri ku endleka yini, a ni se leswaku a ni ta n'wi hlaya. Se ni vula ku mhaka leyi yi lava ku lavisisiwa. Swi nga ha endleka ni yin'wana ya luya hi ehleketa swa ku o va na boyfriend kumbe o tatela ku va na vanhu. Swi nga endleka kwala mutini a nga pfinyiwi hi munhu wun'we ku fana na mina ni nga pfinyiwi hi munhu wun'we, although na justice a ni yi kumanga endzhaku ka sweswo. Mara hi ku se ni munhu lonkulu ni kota ku endla xiyimo. Loko vo endla vulavisisi kahle, va lavisisa kwala mutini, va nga swi kuma kun'wana loyi kwala ka a nga pfinyiwi hi munhu wun'we. That's why u kuma ku loyi a nga vula yena a hi yena papa n'wana. Se loko xiyimo xi swi vula a swi koteki ku mi nga swi vona ku n'wana loyi i le ka ntshikelelo, n'wana loyi i le ku xanisekeni, a swi koteki swilo swa muxaka kumbe ku fana na n'wina sweswi mi nga xikombiso lexi hanyaka, a swi nga koteki ku va swi vona kaya ku n'wana loyi wa hina i nga ri se xiyimo a hi xona lexi a hi xi langutelaka n'wana? Me ni ta nyika xikombiso hi mehe. Me ni kule ni nga ri na mhana mina, ni cukumetiwile hi mhani. Loko va vula va ri ni siye ni ri na kwalomu ka vo 6 to 7 months. Ku cukumetiwa loko mo ku siya na ku cukumetiwa mi vula yini na? Ni vula ku siyiwa ka va papa mhana famba. Ni kule ni nga ri na yena, u kuma ku ni kurisa hi kokwani. Maswaku swa tika ku kula mhakho wo nga n'wi tivi. Loko karhi u kula va ku byela swa ku mhakho wo i fambini, maybe i fambise hi xiyini. Leswi u nga swi tiveki ene hi nkarhi wolowo na le xikandzeni xa yena munhu yaloye a wu tivi, ende u ku wa languta munhu loyi a ku pfinyaka i n'wana wa kokwana, i n'wana wa aunty, and obvious loko wo va byela swa ku endleka yini va nge yimi na wena u ta boha ngopfu, hi ku little mistake leyi u yi endlaka a wo biwa. Se a swi endla na ku ri u nga koti ku vulavula nchumu, u nga koti ku va open ka munhu. Ni vulavula hi minkarhi ya vo 1992 93. Lero loko u fanele ku vula swa ku fana na sweswo a wu ta vula nga ku se wehe mudyohi, instead ya ku ri va yima va langutisa swa ku endleke yini. A va nga swi lama nga ta swi langutisa, va ta languteka nga ku hi wehe wa wrong, wehe u ripotaka swa ku endleka yini. Ni tsundzuka lembe rin'wanyana a karhi a ni pfinya kwalaha kaya, ku humelele papa ntsongo wa mehe un'wanyana lonkulu ka yena. Ni ehleketa ku a nga va swi vonile, mara at the end of the day a nga zanga vula nchumu. Lero ni ve ni swi vona na leswaku ni khomeleni tani seswami, ni khomeleni ya nonisa leswi. Hi ku tisela minjhekanjhekisano handle ko voyamela etlhelo rin'we. Afrika wa vulavula 12 to 2 ni Nhlekani na Khalanga Pat Mathebula. Sweswo mingisero mgana lona FM ikhumenkaye timineta hi seba awara ya 13. Se ni khensile ku va mi kota ku ni khomela. Se xivutiso lexi ni lava ku mi vutisa xona lexi a na ha lava ku mi kota ku ni pfuna i ku n'we mi kote ku pfuniwa ke namuntlha sweswi ni vulavulaka na n'we. Okay mi nga va mi tsandzeka ku pfuniwa hi tlhelo ra xinawu hi ku kumbexana loko mi ya vulavula sweswo swo va nga heta lava ku wo ti vulavulela na yini kumbe ku hava mbhoni, kambe ka timhaka ta miehleketo ku na loyi a nga ringeta kumbe mi ringete ku laveka ku pfuniwa hi tlhelo rero? Loko ni ni karhi ni kula a ni nga swi koti ku vulavula hi swo ku fana na namuntlha. Loko ni vulavula hi swona a ni rila. Se mara loko ni karhi ni kula u kuma ku ni tshunela titliliniki, ni kuma ti-psychologist, va ni khansela ku ze ni fika laha se ni swi vonaka se ni miyelaka swo fana ku ri mati ma halakini. Hi nkarhi lowu a ni lava ku swi humesela handle u kuma ku se papa ntsongo a khazina mele yin'wanyana yi lovile na papa ntsongo wa mina u lovile. Ni ringetile lembe rin'wanyana kombela sister wo karhi etliliniki yin'wanyana ku a ni fonela le ka va swa ku mehe ni na problem ya 1 2 3. Loko va fika lela a ni twa me van'wanyana va tichikisa ku ni ri mehe papa me ene mehe a ni nga vuli papa wa mina, a ni vula papa ntsongo wa mina. Swi gcina swo helela moyeni, ni gcina ni swi amukela ni ti hanyela. Mara swi ni onhele ngopfu because ni hetelele ni va munhu wa ku ri a ni tshembi n'wanuna, ndo ti hanyela. Ni hetelele ni va victim ya ku va ni hanya ni ri one, ni va single mother, va victim ya HIV because u ta kuma ku ri loko u kuma loyi xiyimo a xi maki swona hi mhaka ku ri miehleketo yi sale ndzhaku, lero a wa ha ri na ku tshemba ka munhu wa xinuna. Se swi hetelela swi ni onhela na ti-relationship ta mina, mara se ni ku byela ku se ni kulile
ni focusela ka manana va mina na vona vutomi bya mahlweni swa fana hambi u ndza ku kayisa timhaka mahlweni vanhu lava ni fanele ku nisana na vo mahlweni hi langutana na va ni byela ku ri va swi endlise leswi se va lovile lero xiyimo lexi va ku hikuva vatswari va xisati va tsandzeka ku tiyisela xiyimo va siya vana na vanhu lava kalaka va nga laveki ku ri va sala na vana va vona va nga swi laveki ku va salela na vana va vona leswo u kuma ku xiyimo xi fika kwala xi va ku onhaka ku ri n'wana i za humelela swilo swa so hi mhaka mutswari wa xisati a nga kona kusuhani va fanele ka byela yena ende mutswari wa xisati a nga teki cheka yena a vuta swa n'wana yi kurisa ku yini n'wana yi hanyisa ku yini se swi nga leswi sweswi ni vulavulaka na n'wina namuntlha ma va tiva mana n'wina mi ze mi nga hlangana vona na va tiva mara hi na vuxaka ngopfu bya kahle ni ringete ku va landzelela minkarhi ya ku tala mara ndo dina se ni amukela nda va tiva na ndzi le kusuhani na vona mara vuxaka bya hina byi kahle ngopfu veriko va ze va nga mi avela nyana hungunyana ra ku hikokwalaho ka yini va mi siyile ngopfungopfu muyimeri wa xisati i hanya like a nga na mhaka na nchumu a ri munhu wa ku ri ti tshamela vajoni a nga na mhaka na munhu se mara ndzi amukeli hi se a no la ku before hi jaja n'wana loyi a hi yeneni hi ya dzika hi languta le kahle swa ku le ta ku endleke yini swi nga endleka eya papa n'wana loyi a nga khomiwa ku nga ri yena mara ne ya va ta ra n'wi pfina yale swi nga endleka ku ve a nga si tshama a swi endla no swi endla bahayi loyi ya swi nga endleka swilo swin'wana a langiwa njhe a nga se tshama ndla nchumu a swi nge tali ngopfu a swi olovi bye ku sukela munhu ka age ya nga ka yona i le ka age ya ku i chava swa ku tala a ni tshembi swa ku a nga sungula a ku bava luya hi ye ba n'wana a nga si tshama n'wi pfini n'wana loyi ntsongo ene loko mo xiyisisa mi ta kuma ku swi sungule kwalomu na ka loko a ri na vo ma 8-9 years me loko swi sungula ni ri ka 8 to 9 yes lero every chance leyi a va yi kuma nkarhi wun'wana va ta fana tihomu va ku rhangisa tihomu ti ya ku rimeni loko a fika leyi wa ku pfini nkarhi wun'wana va ku rhuma tihunyini a ku sala hi le ndzhaku ene lexi xi ni vavisaka ngopfu ni ti vutisaka na namuntlha leyi i ku loko a ni pfinya i va a ni bela yini loko a heta ku ni pfinya naswona a hi sweswo swo tiyisisa ku mi fanele mi chava that is why ni ku na n'wana yalweyo a ngo teketana n'wi phuza a nga endlanga nchumu a ngo va yes a nga ri yena ba n'wana mara ka ku n'wi pfinya a ri koho ku va n'wi pfinya na mi twisisi sure sesi wa mina ni mi khensile swinene n'wana mani okay enkom sis 0860002543 nakona ku eAfrica wa vulavula ka Munghana Lonene FM komba ndlela hey ya ene tlhelo leri mani va ta ku hi rona i man'wana ya matlhelo lama loko khi yingisela swivulavuri wa swi twa ku a ri tale ku langutiwa tsutsumela ku hileswaku vatswari va njhani hi sweswo ku nga olova sweswani hey mi vavanuna va njhani mara ya vavanuna yi nge cinci mi vavanuna va njhani va swa boha mi vavanuna va njhani mantaka un'wana mingiseri andaka leswi hambi ku ri mhaka ya CCMA xiphiqo xa makhaniki ku tsarisiwa ka vito swi nga fanelangi clientele legal plan ya fikeleleka naswona u kuma vukorhokeri bya nawu byo fikeka 670,000 rand hi lembe hi khavara timhaka ta wena n'winyi vugevenga na swa ntirho magqweta ya hina hi ta ku seketela 24 wa tiawara hi siku SMS Munghana eka 43971 Clientele General i FSPL nawini na muphakeri wa ndzindzakhombo lowu nga riki wa vutomi la nga na layisense swipimelo swa kumeka online ku tirha tihakelo ta ntolovelo hi ku tisela minjhekanjhekisano handle ko voyamela etlhelo rin'we Afrika wa vulavula 12 to 2 ni nhlekani nakhalanga Pat Mathebula Sweswo mingiseri wa Munghana Lonene FM komba ndlela nakona ku eAfrica wa vulavula vaxomi khalanga vanhu va le ku hluphekeni okay loyi vulavula hi yin'wana mhaka leyi nga ri ku vulavuleni hi yona
ni ta vuya ka yona leyi kambe a hi sunguleni hi swa mahlweni leyi nga ka yona sweswi ka 0860002543 nongonoko ya Afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM Makomba Ndlela. Amkeleni loyi nhlekani mi amkelele ka Munghana Lonene. Nhlekani abashumu kokwanikhalanga. Papa. No, hi twini xikongomelo a hi nduma. Mo hi khumba yale ya vugevenga emugangeni kumbe eswitichini leswi hi nga ka swona. So ni twi mi kha mi vulavula na van'wanyana muku lexi ni xi vengaka ngopfu i ku va mi kha mi charge van'wanyana swi nga endla na mina leswi nga ku swi vulavulaka ku ve ku charge van'wanyana kambe ku ri ngopfu hi ku langutisa ka mina ku ri vugevenga. So ene kokwani pelu ka varhangi va nghena mutivi wa nawu emugangeni lowu hi nga ka wona rin'wana ra masiku ni vona ku khomiwa 139 ya vanhu lava va nga riki va laha tikweni. So the following day vanhu lavaya va ta huma hi bail un'wanyana huma nampundzu a ku humesiwa 1,500 ku ya fika hi 12 sa ku ri 3,000. Se xivutiso eka mina hi nexe ni ku i vugevenga hi mhaka ya ku xana munhu wa ku khomeriwa maphepha ya ku va a nga ri na maphepha ya laha tikweni wa humeseriwa bail na u ya tenga rini na mani a ku yini kambe swi ta lava kokwani pelu ka hi mhaka ku se vona va tirhi ngopfu hi nawu. Se mhaka leyi hi ku ya hi mina ni jaja ku i vugevenga ku na milandzu yo tala hi vonaka emugangeni leyi hi nga ka yona mara hi mhaka ku a hi teki ti-proof leti hi faneleke loko hi vulavula na kokwani Phete hi va kombisa ku hi lexi swi endla hi nga ri minkarhi yo tala ku ho hemba. So ni tshama rini loko rin'wana ra masiku va vulavula ku hi vugevenga bya ehla mara hi karhi hi vena na vugevenga bya matimba ngopfu hi kha hi vona van'wanyana namuntlha loyi hi nga vona ku u tlhavi un'wana wa makwerhu hi tiva ku ri potiwini ti-case ta yena mara u kona laha. Se vugevenga byi kule ngopfu lebyi nga ta ka byi nga yimi a tikweni ene a hi nga ha ta swi kota swi fana na leyi hi nge le ku hi khumbeni ya makwavo wa mina wa 13 years yi karhata ngopfu na yona hi mhaka ya ku swin'wanyani i vatswari tanihileswi sesi wa mina swi vava ngopfu va nga swi hlamusela sesi wa mina van'wanyani i ku va vana va nga twisisi vana va tshinyiwa na vona na va vona na mina ni mutswari na swi vona ku van'wanyani vo tsandzeka van'wanyani i xiyimo kambe xiyimo a xi vuli leswaku ni fanele ni tinghenisa eka timhaka leti nga riki ta kahle na va a hi sunguriseni baba ni le ku ringeteni ku mi landzelela swi ni tsandzili mi ni lahlekerile ni le ku ringeteni ku vutisa kahle kahle n'we mi le ka tlhelo rihi a hi sunguriseni na miri mi vulavula hi timhaka ta vugevenga mi le ku vulavula swi ka swi khomana swi famba a ni mitwi a hi sunguleni miri tinhlayi ti le ku enhleni kambe mi hlamarisa hi yini a ti endli no hlamala hi loko va vula timhaka ta ku tinhlayi ta vugevenga ti le ku yini ehansi mara loko hi karhi hi langutisa hi vona hi nga ri ti famba ti kha ti ya ehenhla hi ku mhaka ya ku loko hi karhi hi yingiserile na kwala moyeni swi kha swi hlayiwa ku endhawini ya so ku endleke leswi endhawini ya so ku endleke leswi na kwala hi nga kona hi karhi hi swi vona ivi ni khumba leyi nga ku ni vula timhaka to vugevenga byi kona na leswi tikini swa va nawu i mhaka ya ku khomiwi 139 I was there loko va khomiwa va nga ri na mapapila ya ku kombisa ku va laha tikweni mara hi masiku lama ya landzelaka hi siku leri landzelaka vanhu lava va humesiwa hi bail xivutiso i ku xana swa pfumeleriwa kumbe kokwani Phete va ta ni hlamula ku swa pfumeleriwa ku wa beyineriwa munhu wa ku a nga na papila ra laha tikweni sweswo kambe loko n'wina mi ku a nga na papila ra laha tikweni mi va mi kha mi tiva yini hi yena munhu loyi a ni tivi hi munhu yini yena loko ku ri na va kombisa ku hi lava ku ta khoma lava nga riki va laha tikweni ivi va fika va kuma mina tanihi Maleke ni nga ri na papila leri va fanele ku va ni rhwala loko va ni rhwala hi mhaka ku a ni va fanele va ni yisa laha ni faneleke ku nga kona eka hina ivi mintigo ya fika va ku ni fanele ni humesa bail ya ku kombisa hayi hluphi hi ta va yi ri na vona brigadier Hlulani Mashava ka yaleyo va ta hi hlamusela hi ta va vutisa so kumbe xana hi nga kota ku va hi pfuneka hi vona ku vugevenga bya endla kumbe njhani ma hi vona kokwani na mitweli papa na Kenza a hi Kenza swinene na ku swa hlupha vugevenga a hi le ka
ni nga nyika xikombiso hi ku hi le ka yini okay vugevenga hi le ka manghena ntsena a ni ri va kha va angarhela tindhawu leti sweswi swa endleka mi kuma ku ka manghena mi tshama mi ri ku yivelaneni kambe ka matshila va le ku yivelaneni ma swi twisisa leswi ni vulaka swona okay a hi amukeleni un'wana hi loyi ni hlekani Kalani papa hayi le topic ya baba swinene ku leyi ni ta ku na yona i ku ri ku na yin'wana yi tivaka yi nga humelela a tlhelo ra hala ra Zebediela n'wana loyiwani u pfinyiwe hi malume wena loyi a nga n'wa tipolotiki case ri pfuriwa ivi se loko a hlamula ku no ni nge endli nchumu ni famba na va popera mathuva na va senile mathavata I'm highly connected timhaka ti helile amoyeni xihlangi lexi xa 13 years na xi na n'wana ene xi zonde ngopfu lero n'wana i na n'wana ene i zonde ngopfu n'wana luya wa yena a nga lavi no xi vona ene a ku endliwangi nchumu vana lero loko ri ku lewa mi la ta landzelisa ni nga mi kumela na case number mina n'watipolitiki wa ANC u tinye xihlangi a ri munhu nkulu above 40 years a tiye xihlangi xa 13 years xi va muyimani ivi xi va na n'wana loko case yi pfuriwa va nge endli nchumu ni connected ni famba na va sele ni mathavata na va popera mathuba hayi owuna a mi lipopola a ku na case leyi nga ta hela se ivi yi pfuriwa case ya kona yi pfuriwini case mara a yi zangi ya hela loko mu ku a yi zangi ya hela mbula yini a yi yangi na le court a nga khomiwanga a yi tengiwanga zangu ku dokete yi nga va yi lo pfuriwa yi vekiwa kumbexani maphepha lama nga le ndzeni ya tekiwa lahliwa he mhaka vo va connected se makaneta makaneta a ni kaneti ku va kota se rin'wana tshaveni a ta vona no khalanga ni kombeni ku hambana xikarhi ka savage na politician ku na masavage yo tala lama ni la ku savage hi vito ra tipolotiki kambe lexi mi nge sunguli ku la ku ta thyakisa van'watipolitiki hinkwavo a hi swona sweswo kambe lexi mina ni vulaka xona i ku n'wina nkulukumba loyi i vurile ku mi nge n'wi ndli nchumu i connected se makaneta sweswo na a ni kaneti se loko ku ri ku i vurile ku mi nge n'wi ndli nchumu mi ndle yini hi swona mina mhaka ya koko a ni meni munhu wa ku tshama ni mpfhuka na va nga ta yo ka yi nga mi vavi mi nge vuli mi ku mi tshama mi ri busy loko a yi ri ya n'wina a yi mi khumba mara loko a yi mi khumba a mi ta mi ndle swa n'wanchumu se mi nge tirhisi rito ra ku mi tshama ni ri busy hi lexi n'wanchumu ni le ku xindleni mi ndlayi se mina ni tikhalanga a mi le ku ndleni xa n'wanchumu n'wina mo la ku hindzisa swilo swi hundza swi ya ka khalanga mi ta vutisa khalanga n'wina mi ndle yini hi swona ni vutisaka swona ku n'wina mi ndle yini mina mi tshama mi ri busy mi vula ani lava nga tisa mhaka leyiwani aka mina i va kokona n'wana loyiwani ma vona ivi se nenge aka vona mina hi yini se va nge hi chava ku ri loko se yo lavisisiwa ivi munhu loyi a byela kona xihlangi lexiya xi nga dlayiwa se hikokwalaho ka yini sweswi ma lava ku hi landzelela ku vakokwani va te yini a ni mi swi twile ku vakokwani va te yini mara justice yi hava vamalume na vakokwani ku loko vo vula xo karhi a swa handlewi sweswi se ndlala nchumu ke yi landzeleriseni hayi emtweni khalanga inkomo hileswaku se leswaku yi vutisele ka khala yi landzeleriseni ke loko swi ta kambe amukeleni n'wana mi yingiserile a ku na munhu la i loyi hatlisisa mahala heta na mi yingiseriwa a kha a nga tiyimisela ku vulavula ku na munhu la 0860002543 nangona ku i Africa wa vulavula ka vula loko ku ve va ka voho va te hayi hina ha chava swi nge se loko se mi ya swi tisa hala ka mina a va ha chavi na hayi justice hambi vakokwani va vurile se n'wina ke yena ni mahlweni mi yisa la ndzhaku masivo swa olova ku hundzisa timhaka mi ti hundzisela ka van'wani se loko mu kuma ku munhu wa ko a nga xangi a nga fani na mina mi ngo n'wi hundzisela mi wativona 0860002543 a hi tekeni n'wana mi yingiserile nhlekani hayi njhani buta mina hi pfukeli n'wana mi njhani hawa hi pfukeli ma hi n'wina vanhu lava na vanhu lava mi ri yini n'wana yona hi la ku bola ya n'wana ya vona lavo 13 years o kuma sihlangi va ha ri tsongo i mhaka yo tisa nkwava mani
so se sunga leswi botpet matama anta ku yini na mina anta ku aka mina na va mhani lava vana lava va fane va kahle va tshinya vana va vona ku famba ngopfu lomuya bisiku vana lava hela botpet loko va ku na tlangunyana kun'wana leya va kuma ta se ku bina uma 10 uma 11 uma fihlangi soma 12 years 13 years wona swo fana sweswo naswona swi vonani swi va swi kha swi hlota swin'wana phela mi nga langutisi sayidi wa swo humeleliwa hi swo biha kumbe swin'wana ma swi twisisi a ni swi twisisi mara na mithu ni vatswari a va tshinyi na vana lava hina lava va ta ku a va wisi ku famba vusiku mani loko ba 7 o'clock kasi i mani a nge swi endliwa vusiku leswi leswiwani swi endliwa ngopfungopfu na minkarhi wa swa endleka mara laya ka vusiku hi botpet hi kona hi xitalo swi endlaka ku hana nhlikani ko va 1 2 a swi zangi swi va ka ku famba mani laha swi nga va humelela a va zangi va katsa vusiku ndzeni ka swona va katse ku hi ta yisiwa tihunyini hi ta yisiwa kwihi a va zangi va katsa vusiku mara bisati ku vulavula leyo mativa ni tiva na yini swin'wana hi botpet ni tiva na mhaninyana van'wani mhani lava a va na xin'wana na xin'wana xa lexi ni tivi ku endleke yini kambe a futhi ala ku hemba la u vulavula hi swa mhani van'wana njhani vulavula swa wena mavati na lava nga nghena vete ni tiva un'wana vete mina ni hlangana mintlhontlho leyi na leyi se loko ndzi ze ku ni tiva un'wana laha se la ku hemba a yi kumeni mangu emisava ya ore yan'we ne a yi kumeni mangu emisava ya ore yan'we na tatara hlula ri fana magayisa i van'wana va tinsini loko hi vuya hi ya bula na brigadier Hlulani Mashaba hi ta bula na vona hi tlhela hi bula na advocate Ntsako Baloyi hi ta tlhela hi bula na kambe ni ku languteni ka ku kumbexani hi nga va na nkateko hi bula na na lava va xiyenge xa vuchuchisi kambe sweswo hinkwaswo endzhaku ka mahungu ya misava lava landzelaka na Hlulani Fanuel Magayisa Gayisa rhumela nkandziso wa rito ra wena hi WhatsApp na Telegram eka 065 744 3911 sweswi ya no hayi katika swi lata lava ku ri loko u va kumaka u kha u nga tiveki la ka nongonoko lowu a wu nga zi u pfuneka hi nchumu hi loyi munhu u ta na mhaka ya ku n'wana wo karhi wa ma 13 years u pfinyiwile hi n'watipolitiki to karhi n'wina a mi lavi ku lata swi twisisa swilo leswiya a ni swi tivi ku mi chayisiwa hi ku u khumba van'watipolitiki a khumba mpremiya munhu a ingaku na n'wina swa tirho swi nga endlisa swin'wana a ni koti ku swi twisisa u ri munhu a nga mi nyika na case number ya nandzu lowu nga tshika wa kumeka ku endle kwini n'wina mi le ku n'wi jikajikeni mi ya leyi na leyi hi mhaka ya ku a nga tiveki n'wana loyi leswi mi ku veve matirha na n'wina a ni voni ku tirha ka nchumu mina hi ku hi leyi mhaka leyi n'wana fanele mi yi landzelerisa tanihi ku veve mi ri veve mateko ma mahungu mara ku na lexi se mi nga le ku tirheni a ni voni ku tirha ka nchumu leswo mi ku ve vanhu va tshamela vatirhi swa fana na n'wina a ni voni ku tirha ka nchumu mina hi mani a namitela miehleketo mingisero wa mina ku tirha a swi vuli ku teketela timhaka ta tiko i ti tsutsumisa hinkwato hambi manitwa hi ku ri twale nga ri kumbexani mi ti wiserile kumbe mi nga mi yo yiva foni mara hi mani mi byela swi so swi leswi ku ri kumbe loyi a nga ringetangi nchumu a nga tsandzekangi nchumu mi swi twini ene loko mo va mi yingiserile kahle mi nga yi yingiselangi mi langhele leswi n'wi mi lava ku vula swona a mi ta mi swi twile i hlamuserile a ku vakokwa n'wana va tile ka yena va n'wi byela ku heyi swi sweswo hi nga handliku loko ho ndla va ta dlaya n'wana loyi ivi kusuka kwalani ku ayi se n'wina mi swi tisa ka radio ke a va nge hi n'wi dlayi n'wana na mi tlhe mi n'wi twa loko a ku yini a ku hayi swa nawu hambi vakokwani va vule yini ha landzelela ni ku good loko ri ku ha landzelela n'wina mi landzelerile na a ku hayi ni ku landzelela hina hi pfuna laha mingiseri wa mehe loko n'wina sweswi mo heyi ni le ku ringeteni ku ndla leswi swa ni tsandza a hi vuli ku munhu a ku phela leswi n'wi vula ku munhu i ni kombetela xisaka xa semende ya ku tlakula a nga vulanga ku xa ni tsandza ku tlakula
ani we muhaxi tlakula xisement sitaka a hi swona a hi tirhisi swona sweswo mene muhaxi se ni ta n'wi pfuna ku tlakula xisement xa ka lexiya loko ku ri ku xi ndla yini xa n'wi tsandza ni tshemba mipapa mi swi phaphamerile mi swi twisisile ku hi fambe njhani ni mixer okay hi lava ku lava brigadier Hlolani Mashava kambe a hi sungula ni twa van'wana lava nga rhumela ti-voice note hi twa ku vo va ri yini Rixile Botpet na muhumelerisi xikan'we na vayingiseri va Munghana Lonene loko swi ta ka leyi ya vugevenga ni lava ku nghena ka yona vugevenga ni twa ingaku hi nge koti ku byi papalata kahle ni twa ingaku mfumo wa hina wa hi tshekelela Botpet hi mhaka ya vanhu lava taka kusuka matikweni ma le handle hi kha hi nga swi nga ri nawini swi endla ku na hambi ku va na milandzu va khomiwa va tlhela va huma hi ku a hi na proof ya ku munhu luya u huma kwihi swi ku yini u tlhela ku ye u humesiwini u tlhela endla byin'wana vugevenga ene byi nge yi hansi hi mhaka ku vona loko va khomiwa va tlhela va hatla va huma mi nga swi twisisangi ku va hume njhani ene ku ri ku hava na mapasi a va tangi hi ndlela ya kahle la tikweni ra hina ko fana na sweswi tolweni ku na van'wani va nga fika va ni yimisa kwahala ni tshamaka kona va ni hlamuseka va Khutuziwini ka ndhawu yin'wana ya simple ngopfu va Khutuziwini hi minkarhi ya vo ma-9 va tekeriwa tifoni va tlhela va tekeriwa na mali se swa tikomba ku vugevenga loko nge se za hi kota ku maneja tigede ta hina ta tibodara ni twa nga ku swi nge olovi a ehlekani Khalanga na muhumelerisi Ncindani loko swi fika eka mhaka leyi ya vugevenga Khalanga byi komba byi karhi byi ya henhla swinene hi mhaka ya ku va se swigevenga hi swoxe swi tolovele ndlela leswi xupuriwaka yona ka nkarhi wa sweswi se swi toloverini a swa ha yi chavi loko munhu wa mi byela ku hayi ni ta mi endla yini na ni ya mi banditela hi mpela a swi endla a khomiwa nkarhi wun'wanyana va ku 10 years a fika a tshame swa 4 years kumbe 3 years a jika a vuya so ku va vugevenga lebyi ta herisiwa ku va mfumo wu fanekele wu cinca maxupulelo ya wona ku fanekele ku endliwa swin'wanyana ku tlula leswi nga le ku endliweni ka nkarhi wa sweswi loko anakeni vhele Khalanga ma swi tiva ku xilo xa nghena fexenini xi tlhela xi huma so mapanichelo lama nga koho sweswi a ya ha ri wona lama ya kotaka ku chavisa swigevenga ku swi nga endli vugevenga ku ya mahlweni ku laveka xigwevo xo karhi lexi nga ta tivisiwa ku va xi chavisa swigevenga Nhlikani Khalanga le ka Afrika wa vulavula ta nghena ka liya n'wana wa 11 years n'wana loyiwani a nga ka a nga suka a ya komba munhu loyi a nga n'wi vonangiku swi komba ku na yena buti loyiwani a nga va a tlele na yena hi tindlela masiku man'wana kambe ku na lava ta ku hala ndhaku lava na vona va ngo fika va tindlela ka xihlangi lexiwani then va rhanga va xi dakwisa hi mabyalwa lama tshavana hikuva swi vo nkarhi wun'wani ma va tivela na muti lowuwani ku va munhu muti wo siwani ka ku fika kwihi so that is why va teka advantage ya ku ri no va hlukumeza n'wana loyiwani kambe xo hetelela n'wana ya kona loyi loko xi karhi xi kula xikandza xi ta komba ku ri no i fana na mani tiyisi u ta humela a rivaleni inkomu Khalanga Nhlekani yeah mero ga kola sta njani pera ya khakula siko ko ha lo ama kun'wana wa ka swimani leswi a ngo ka Khalanga loyi ho tinhompfu leti ta ka Khalanga leti ay kambe swo vava hi ku van'wana va mukela va ku hi vo bava lava bo swo tsanga tshama ni byela ku munhu wa kota fika ku languta xikandzeni ya ku Junior papa Junior nga ri wena ba Junior mali va maka ko se loko kha ya koleta swo hayi Junior fana malume la nga fana mina mali va maka ko se i tin'wana ta timhaka leti kumxana tanihi rixaka kumxana hi ta fana hi ti tekela nhlokweni kambe hambiswiritano 0860 002 543 a hi amukeleni n'wana mingiserile na vaximu Khalanga na muhumelerisi Botpet ni nghena hi mhaka leya n'wana wa 13 years wa muyimani Botpet n'wana loyi swi tikombi nga ku i kurisiwe vusofa ni vulavula so yelo a hehliwa ku papa n'wana Botpet ku ve na timhaka ta ku va yi vulavurini tanihi family hayi a nga khomiwi so mi ta kota ku vona Botpet ku loko ho va hi ri vatswari hi rhandza ku kurisa vana tlhela hi rhandza na ku dyela masayitini vana va hina va ta va yimani va ha ri vantsongo loko va ri va vafana
va ta dzaha swidzidziharisi va ha ri vantsongo bot pete me n'wana ni kurisini ngo vana ni kurisini bot pete na n'wana wa nhwanyana la sweswi a nga na 29 years a nga heta tidyondzo ta yena ti tirhelaka a nga tekiwa kahle i kule ni nga ri kona kusuhani mina ni ri joni yena ri kaya bot pete mara a ndzi ni vona vusofa bya so vusofa i vatswari bot pete i vatswari n'wana a nge hunguki bot pete a ri ntsongo vatswari va ri kona never inkomu hayi kokwani Pete vulavula na xikalavito lawani ya mina no nghenela ku khota or ku tshaha ehenhla ka mhani lava nga vulavula laha va ni vavise ngopfu moyeni wa mina va ni tlhavile va ni khumbile hi mhaka ku ni hanyile na vanhu lava va nga survivor ti-trauma to fana na leti vona mhani lava va nga ti experience evuton'wini van'wani va vona a ve se swi survivor no survivor na sweswi loko va swi vulavula va rila no rila va sesi va kona lava ni nga tikuma ni ve kusuhi na vona vuton'wini hi mhaka ku vanhu van'wana loko mi vona va kula va miyerini mi ku wa nyuma luya i na tingana yini a hi tingana swilo leswiwani swo lava hi swi landzelerisa xi kona xi nga kona a ku na munhu wo miyela ku na munhu wa tingana xi kona xi nga onhaka a kaya ehenhla ka n'wana waloye a hi n'wana wa tingana ku na n'wana wo miyela swilo swo tala swi onhaka kaya loko hi vhakavhakisa vana ka vo malume na vo cousin lavawani va fika va ndla vana lava nsele vana lava xisati lavawani va vona switirhisiwa vo loko va langutisa vana va hina se vana va hina a hi va sirheleleni hi mhaka ku swilo swin'wana a swi riveseki a swi tlheriseleki ndzhaku a swi rhabeki swilondza swin'wana swi tshama forever a moyeni van'wana va dlina va ti dlaya no ti dlaya ene ku nga ri timhaka ta ku munhu o pfuka a langa ku ti dlaya hi mhaka ku wa tikeriwa moyeni wa yena hi mhaka loko a fanekele a vulavula swi ta endla nga ri i divide family i lwisa family enhlikani Buthpete mi pfukile khalangu la ku nghena ka mhaka leya n'wana lowu wa 13 years vana va 13 years sweswi Buthpete i vatswatsi lavakulu i vatswatsi lava va nga na miti va tivaka swilo swo tala loko n'wi vulavula na yena n'wi tshinya n'wana wa 13 years hi to ku hlamula swin'wana nga ha swi twisisi se ma swi vona ku n'wana wa 13 years a ka ha ri n'wana i ntswatsi i kurile i hindza na hina mi kuma lomu tithavheni lomu ku ri swona ntsena va ri swi nghenisa mali swihlangi leswitsongo swi xaveriwa mabyalwa se swi nga endleka mo kuma ku ntiyiso wa n'wana luya xa wu tiva ku i n'wana mani a xi yo va ni khole na ku xi lo rhipiwa mina swihlangi swa sweswi swi tlharihile tlhele Buthpete vana va sweswi va karharisa shem loko ku ri ma 2000 vona ma nyanye ngopfu a vana va ri a hi vana i vatswatsi vanhu valava ma 13 years na ma 12 a hi vatswatsi vakulukumba se ma ha ta n'wi byela yini n'wana wo ringana yena hi ku loko se swi ku vo 10 years swi ta va swi ri vatswatsi ni hela matimba hi ku a ni swi vuriwa wa xisati se a ni swi tivi wa xisati mi hoxa hileswaku mi ni byela ku yini mani mi hoxa thawula n'we mi hoxela vana thawula mi ku cukucuku va va vana hi mhaka yi va va vatswatsi hi mhaka yini vakayi va vatswatsi hi mhaka yini kambe hambiswiritano sweswo mingiselo Munghana Lonene FM 0860002543 hi la ku ya ka Brigadier Hlulani Mashava ni ta va vutisa leswiya ku kasi loko vanhu va ri va hlampfa va nyikiwa mpfumelelo ke wa ku va kuma bail ngopfungopfu loko va khomeriwa ku maphepha ma vo ha wona ya leswaku swisakuna vitatile makumembiri n'we timinete ntsena ku phela wara ya 13 i nongonoko Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM hi yo mhaka hi ku la a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi va ku hlelela yona aya amkeleni Brigadier Hlulani Mashava hi bula na vona laha nhlekani lowu hi twa ku va ri tinhlayinhlayi ti ri yini tinhlayinhlayi va ti vulavuli ngopfu na kwala ka Munghana Lonene va vulavurile to ho lava ku kota ku twisisa swin'wana ku ya hi tinhlayinhlayi leti va ti vulaku
ku tiva ti kha ti vula yini na ku vutisa Eliya mi nga ni vutisa ku ni va vutisa brigadier ya timhaka ta ku va ku kha ku ta ku loko vanhu va khomiwile va khomeriwa ku va na maphepha va kuma bail na brigadier Nhlekani Itsikani Khalanga xikan'we na vayingiseri va Munghana Lonene FM na swi tiva ku mi le ka swin'wana brigadier a ni lava ku mi kavanyeta kambe no lava ku mi ni hundzisa ka swilo swimbirhi xa ku sungula ni twa mi ka mi nyika tinhlayo tolo na le ka nongonoko tikwa xetleli ta hi laha vugevenga byi nga famba hi kona mi fika kun'wana mi ku xitichi xin'wana i number 1 i number 2 mi va mi nga mi hlamusela yini kumbe xana hi nyike ni xifaniso xa ku mi vone yini kwalano ni ngo ni kombisa leswaku loko hi langutisa tinhlayo ta hina ku na swiyenge swo tala leswi hi langutisaka ka swona mara ngopfungopfu lexi xi nga xona xa nkoka ngopfu hi langutisaka ti-priority crimes 17 priority crimes in the province leti hi langutisaka ka tona leswi swi vula ku hi yin'wana ya timhangu ta vugevenga leti va ku ti ri kona eka timhangu letiwani hi vuya hi langutisa swa ti-contact crimes ti-contact crime leti hi vulaka nkarhi wun'wani munhu u vuyile a xupuriwa hi van'wani va xupuriwa hi ndlela ya ku twisiwa ku vava ku vuya ku va na timhaka ta ku va vanhu va vuya va xanisiwa hi timhaka ta swa rimbewu van'wani va vuya va nghenya ka timhaka ta ku va tekeriwa swa vona a tindlwini hi ka hi vulavula hi ti-house robberies kasi ku na ti-commercial robberies so ku na swiyengehenge swo tala leswi va ku swi ri kona hi swi langutisaka ngopfungopfu na timhaka ta ku nkarhi wun'wani ni kuma leswaku vanhu va ku vuya ku tshoviwa tindhawini kumbe leswi hi swi vulaka ti-infrastructure damage vanhu va vuya nkarhi wun'wani va onha miako na sweswiya or malicious damage to property so i swiyenge swo tala leswi hi va ku hi swi langutisa mahaxi se ni byeleni loko mi xaxameta ti-police station mi ti xaxameta hi yini a hi nge ku fana na sweswi ku number 1 hi langutisa hi mixaka ya ti-case leti va ka va tirha ka tona ti-police station letiwani hinkwato ti va ti kha ti categorize ti va ku ti ri kona kambe ku va hina hi ti xaxameta hi vula ku ti wela ka top 30 kumbe ti wela ka yini swi vula ku ti va ti kha ti contributa swinene ka timhangu ta vugevenga kwalaha xifundheni kulu ku fana na sweswiwani ni twile vanhu va kha va vulavula hi munhu nyika xikombiso hi le Thohoyandou vanhu va vulavula hi ku Thohoyandou kwa hi le ku tirheni kahle mi ta va mi swi twile kwala ka va Munghana Lonene na kwalomu ka va SABC ka swin'wana swa switichi swa mahungu laha vanhu va nga vula ku Thohoyandou a hi le ku tirheni kahle sweswiwani ni heta ku vulavula na vanhu va le ka Phalaphala FM for almost 20 minutes kwala ka va past 12 ni kombisa ku tinhlayo leti ti vula yini na ku va hi kombisa leswaku loko va ku Thohoyandou a hi le ku tirheni swi va swi endlisi ku yini hina hi kota ku va nyika xiviko xa kahle xo kombeta ku Thohoyandou yi le ku tirheni ko va leswaku vanhu lava va tshamaka Thohoyandou i vanhu lava nga tala na miganga leyi yi vuya ku yi phorisiwa eThohoyandou kumbe yi langutisiwa leswaku vuhlayiseki bya kona byi le henhla ngopfungopfu loko hi fika Thohoyandou i tindhawu ta ku hlaya Thohoyandou yi na more than 460 wa miganga leyi yi tlulaku any police station leyi nga kona xifundheni kulu xa hina so hi va hi kha hi langutisa sweswo hi langutisa capacity laha hi vulaka ku na vanhu vangani lava tirhaka lahaya ene nakambe switirhisiwa swa hina leswi hi nga na swona swi tele ku fika kwihi xana swi enerile ku va hi kota ku va hi tisa vuhlayiseki na so hi swona sweswi hi va ku hi kha hi swi langutisa kambe ni vuyi ni kombisa nakambe leswaku Thohoyandou yi tirhile swinene hi ku loko hi langutisa ka ti-crime stats ta hina hi langutisa ka ti-volumes while swilo swa hina swi kha swi gonya kumbe swi tlakuka hi va hi kha hi langutisa ka ti-volume a hi nge sweswiwani Khalanga ni kuma leswaku Thohoyandou va ku yi reducile rate ya yona hi let's say va ku yi reducile hi 5% ivi ka kotara leya ya vumbirhi ivi maybe ka kotara ya vunharhu va ku yi reducile hi 2% sweswo la ku hi fanele hi langutisa hi nga langutisi ku ri kumbe a yi reducanga hi tona hi fanele hi langutisa ku yi ti-percentage point leti yi nga tirha tona hi tihi so sweswo swi hi kombeta leswaku ku va ku kha ku tirhiwa hi ku na ku cinca eka ti-percentage kumbe eka leswi va nga vuya va fikelela swona loko va kha va tirha swi fana na sweswiwani loko mo rhuma munhu mi ku loko n'hweti yi hela ni kombela a hi nge sweswiwani hi le ndyangwini ni ku n'wana wa hina hi kombela ku hi nyiketa mali loko n'hweti yi hela ivi nkarhi wun'wana a hi nge sweswiwani a vuya a mi nyiketa
700 tanihi xikombiso ivi n'hweti leyi taka a vuya a mi nyika 500 xana mi ta vula leswaku a nga mi nikangi mali no u mi nikile kambe a nga mi nikangi leyi nkarhi wun'wana n'wina mi languserile yona mara lexi salaka i ku mali mi yi kumile ku ngo va ku ri leswaku a ku fikelelangi hikokwalaho ka ku nyika ni vulavula hi tivolume leti ti va ku ti ri kona loko hi langusa ka ti-client statistics khalanga ni pfuna ni ku twisisa la brigadier ku loko xitichi xi ri na milandzu yo tala leyi yi vulavuriwaka a hi nge xikombiso va ku xitichi xo karhi xi na milandzu yo tala leyi nga mangariwa yo dlaya ivi n'wina mi ku swi vula ku i ntsinda swi vula ku xitichi lexi xi le ka ntsinda wa laha ku dlayiwaka kona vanhu swi vula ku hina hi vulaka ni vula so ndzo ni vulaka so hi ku i mhaka leyi ni vona kongeti hi la xiphiqo xi nga koho ku ku fana na thoya ndowu loko milandzu yi tsane a swi vuli ku hi ma nyika xikombiso ku a swi vuli ku masemula yile a ku na milandzu swi nga endleka mi kuma ku ka masemula vo ka va nga mangali milandzu mara vugevenga byi koho yes mara milandzu ya mangariwa mi ngo ni kombisa leswaku na loko mi vulavula mi ku van'wani va ku i capital kumbe va ku ve it's a rate capital nkarhi wun'wana va ku it's a meta capital leswiwani swi endliwa hi n'wina khalanga n'wina va mahungu hi n'wina remember n'wina twisisani leswaku n'wina mi nyikiwile mpfumelelo wa ku va mi dyondzisa vanhu va muganga ya hina na ku va va amukele loko no lata mi byela vanhu va muganga va twisisa n'wina ngopfu ku tlula hina loko hi vulavula nkarhi wun'wana loko hina hi vulavula va tibyela ku hina nkarhi wun'wana ku na leswi hi swi sivelaka kumbe hi lavi ku swi veka kahle timhangu ta hina mara n'wina loko mi vulavula va mi twa kahle sweswiwani loko n'wina mo vulavula mi ku hi xikombiso mi ku giyani i tsinda wa ku dlayiwa laha ku dlayiwaka kona vanhu va ta mi yingisela hi ku hi n'wina mi vulavulaka hi ku mi influencer perception kumbe na ti-thoughts hileswaku mihleketo ya vanhu na leswi vanhu va twisisaka xiswona xiyimo va swi twisisa ku antswa loko ku vulavula n'wina hikokwalaho hina hi ku n'wina va swiyanimoya n'wina va khalanga a hi tirhisaneni swin'we ku va hi kombisa na ku va hi dyondzisa vanhu ku loko hi fika hi vulavula hi tinhlayohlayo ta hina ta vugevenga hi va hi kha hi vula yini ku endlela leswaku hi kota ku va hi twisisana kahle ku fana na sweswiwani ni mi kombisile ku thoya ndowu yi na vanhu va ku tala swinene ku ya hi swiviko leswi hi nga na swona thoya ndowu yi na estimated population ya 331,000 over 331,000 van'wani va hina va nga swi nga endleka va nga swi tivi sweswiwani loko hi langutisa sweswi ni nga mi byela swona ku ti-police station leti nga kona le thoyando no ti-police station miganga leyi nga kona thoyando yi hundza 465 so i tihlayi leti nga tikulukumba swinene loko mi ti langutisa hikokwalaho sweswiwani hi le ku tirheni hi matimba ku timhaka ta ku va ku akiwa police station leyintshwa swi livele ku swi lunghiseni ku swi fika makumu ku ta akiwa police station yin'wana a Khubvi because i tindhawu leti nkarhi wun'wana ti nga kotiki ku va ti fikeleleka kahle hikokwalaho miganga leyiwani na yona loko ni ta mi kombisa ku na miganga leyi mi kumaka leswaku kusuka kona thoyando loko va fanele ku va ya kona va ya attenda ti-crime scene kumbe va attenda ti-complaint kumbe swilo swo karhi leswi nga mangariwa swa va tekela 50 kumbe 60 kilometers ku va ya ka tindhawu teto tin'wana tindhawu ta kona mi kuma leswaku a ti fambeki kahle na ku fambeka kahle a hi ndhawu leyi mi ku fika ku mi suka mi tsutsuma mi ku mi ta va mi fikile hi 10 minutes swi mi tekela nkarhi hikokwalaho vanhu va muganga va fanele va va mahlo ya hina hi ku tirhisana na vanhu va ti-CPF ku endlela leswaku loko ku ri na nchumu wo karhi va wu vonaka eka muganga ya vona va hi mangalela ku va hi tirhisana swin'we endzhaku ka ku va hina hi kombetelana hi titiwa hi ku tirhiwile ku tirhiweni brigadi ya Mukwevho loko no lata mi byela ve le ku tirheni swinene a ndhawu leyi ya le thoyando a ni lava ku veka ngo thoyando nga ta mi kombisa swin'wana thoyando na swi twa mi lava ku ni kombisa swin'wana na mani lava ku mi tsema ni hi ku ni lava ku mi vulavula hi mpela swi twala ku hi kota ku hi gimeta ni khomeleni yana second nyana Magayisa a hundzisa nhlokomhaka ta mahungu a hi kumeni nhlokomhaka ta mahungu ya misava ya awara ya mbirhi hambi ka ha ri na Magayisa hikuva cincacinca la anana leti nga emihleketweni ya wena hi twa Afrika wa vulavula ile ka Munghana Lona FM makoma na Nkhesiri Bongeng wa Mwanati
Maluleke man khosa cancel swinene tlhelo rero mangata na rona man tlhela ka brigadier Hlolani Mashava brigadier anala u ta ku mi ta kota ku swi hetisa kahle hi n'wina mini ka ku ti nambara mo ku number 1 number 2 number 3 lawo mi ka mi ku yingisasa sweswi a mi vekeli rito leri mi nge le ku ri tirhiseni sweswi ra volume maswa n'wina ni vuli n'wina tanihi munhu brigadier kambe no vula ku hi xiphorisa ni va twili van'wani va kha va vulavula ni yingiserile kun'wana brigadier mina loko ko va mina mi ta ni twa ni vulavula hi ti-volume hi ku mina ni swi twisisa kahle leswaku ti-analysis kumbe ku hlela ka timhangu leti ti va ku ti ri kona ta vugevenga hi fanele hi fikelela makumu hi nga vulavuli ntsena hi swi tshika emoyeni hi nga swi twisisi ku hi vulavula hi yini a ni ka ni vulavula khalanga ku miganga leya ya le Thohoyandou yi tele ngopfu mi ngo ni mi nyika na breakdown ku ri miganga leya yi endlisa ku yini a hansi ka chief Ramuva TJ ku na miganga ya 32 a hansi ka chief Shibase MPK ku na miganga ya 336 a hansi ka chief Phampuli PM ku na 99 loko mi hlanganisa tinhlayo leti ni nga mi nyika tona ti endla 467 a ku na xitichi laha wani a xifundzenikulu xa hina xi nga kulu ku tlula xitichi xa Thohoyandou loko hi ya ka population kumbe loko hi ya ka tinhlayohlayo ta ku tala ka vanhu xikan'we na muganga hikokwalaho loko hi kha hi langutisa timhangu ta hina hina hi ti langutisa within that context ya ku hi swi twisisa ku loko hi kha hi tirhana na yini xiyimo lexi hi nge le ka xona tanihi xitichi xa xiphorisa xa Thohoyandou xi le ka nchumu wa njhani xitichi xa Thohoyandou xi tirhe ngopfu ni ngo ni mi hlamusela ku ri eka nkarhi lowu nga hundza wu nga ri wa khale ku vuyile ku va na timhangu leti ti nga vuya ti mangariwa I'm sure na vanhu va le ka swiyanimoya na n'wina tanihi vahaxi i timhaka leti a ti mi vavisa swinene loko swi fika ka timhaka ta ti-gangsterism maswa ku Thohoyandou yi vuyile nkarhi wun'wani ku ripota ku mangaliwa timhaka ta ti-gangsterism leti nkarhi wun'wani vanhu a va chava na ku famba tindhawini ta le va Thohoyandou ni ta mi hlamusela leswaku eka nkarhi lowu nga hundza swi na tin'hweti sweswiwani sweswo swi miyerile a Thohoyandou i van'wani va nga swi miyeta sweswo swi miyetiwile hi maphorisa lava ma nge le ku tirheni ku na vanhu vo tala lava hi nga vuya hi va khoma eka xitichi ehansi ka xitichi xa le Thohoyandou lowa a va yiva na swipandzamananga va suka na swona van'wani va Gauteng va ta va na swona kweli hi fika hi va khoma hi vuyile hi khoma na maphorisa aka 2 weeks ago ku na un'wana wa phorisa ra hina re le ATRT loyi a nga tinghenelerisaka ku va ya va yivela manana un'wani xipandzamananga xa yena kona kwele Thohoyandou hi vuyile hi n'wi na yena hi vulavula sweswiwani u le xitokisini so ni ta mi kombeta leswaku maphorisa ya hina ya le Thohoyandou va tinyiketela ku va va tirha loko ku ri na lava nga tirheku hi endla hi matimba ku ri a va tirhi loko ku hi va tiva ku yiva mani hi va identify ha va landza hi va khoma a hi chavi na ku va khoma khalanga se swi vula ku loko ni nga ni hetisela brigadier loko hi vulavula hi loko sweswiwani muyingiseri a twa mi kha mi ku lexi xitichi xo sungula xa vumbirhi xa vunharhu rito leriya ra volume ri nga sami hi ku laya ku va kha ku xaxametiwa ku mi tlhe mi kombisa mi ku fana na Thohoyandou xikombiso yi na population ya le henhla ku tlula ti-police station hinkwato swi fanele swi tiviwa sweswo hi ku hi ta tshama hina hi kha hi vulavula swi twala ongeti hi ri le Thohoyandou hi le ntsinda wa vugevenga kasi ntsinda wa vugevenga hi le ka mina ku yi fanisa na Sasalamani ni kuma leswaku nkarhi wun'wani Sasalamani vanhu lava yi va phorisaku yi nga va yi kha yi phorisa kumbe 100,000 kumbe ku ya hansi so n'wina mi kuma ku mi lava ku yi fanisa yona na loko mi langusa muganga ya le Sasalamani mi kuma nkarhi wun'wani a miganga liya a yi fiki na 200 hi ku nyika xikombiso so hikokwalaho loko hi kha hi langutisa hi analyze kumbe hi langusa ti-pattern style hi fanele hi langusa na sweswo ku n'wina mi tirhana na yini swi fana na switichi swa n'wina a ni ma swi twa ku switichi ku na leswi swi vitaniwaka ku i ti-listenership ku na switichi swo tala leswi swi karhi wun'wana swi nge le henhla hikuva swi yingiseriwa ku ya hi leswi swi humesiwaka ku ya hi ti-analysis loko va ta ku langutiseni ku xitichi lexiwani xi nga va xi kha xi yingiseriwa ngopfu lexiwani xi nga xi ri ka so lexiwani xi nga va xi ri ka so so swilo leswiya swa hambanana so hikokwalaho hi nge fananisi xitichi nkarhi wun'wana lexi va ku xi ri tsanana hi ringeta ku lata xi fananisa na Munghana Lonene hikuva swi ku Munghana Lonene yi dumile i xitichi lexi nga kona xi nga establish xa khale na khale xi nga na malembe lamo tala yi basini brigadier a hetseleni leyi loko n'wina mo khoma vanhu sweswiwani mi va khomela ku va la Afrika-Dzonga swi nga ri nawini hikuva mi kume ku va ha maphepha
ma va nyika bail mi ngo ni hlamusela leswaku ko tala leswi swi vuyaka swi endleka vanhu lavaya va vuya va deportiwa va tlheriseliwa lomu va sukaka kona hi ku tirhisana na ndzawulo ya Home Affairs hi va teka hi va tlherisela lomu va humaka kona hi leswi endlaka swona bail hi va nyika bail ya yini a va nyikiwi bail va tekiwa va tlhelela lomu va humaka kona eKhalanga un'wana wa ku hehla ku van'wana va nyikiwe ti-bail va khomiwe kumbexana nga swi twangi kahle ku va khomeriwa u fana nga swi twangi kahle hina ko tala leswi endlaka swona hi vuya hi va processa Department of Home Affairs yi ta loko hi va khomile hi kombela Department of Home Affairs ku yi ta va processa yi cheka timhaka ta vona loko va heta ku va tirhiwa Home Affairs ku yi vona leswaku vanhu lava tlherisisiwa ku yini fike etindhawini leti va sukaka ka tona leswi hina hi endlisaka swona kuve ma va khoma ni mi kombisa xin'wana kambe loko swo kumeka ku ri ehandle ka ku va nga ri na maphepha lama mi ngo va pfumeleka loko ko va leswaku vona vanhu lavawani va tinghenelerise ka timhaka ta vugevenga a hi va tlheriseli ndzhaku ha va khoma va tshama switokisini swa hina ku va kota ku va riha kumbe va tirhela milandzu ya vona leyi va nga yi endla so hi ku hambana loku nga kona va khomiwa va khomiwa loko va ri hava maphepha va khoma kambe va tlheriseliwa makaya kambe loko kumeka ku na vugevenga byo karhi lebyi va nga byi endla a ni nkarhi wun'wana ha swi kota ku hi khoma vanhu mi kuma ku va hava maphepha lama mpfumelelo kambe ku va ku ri na swo karhi swa vugevenga lebyi va nga byi endla loko ku ri na vugevenga byo karhi lebyi va nga byi endla ha va khoma hi va detaina ka ti-police station ta hina kutani va ya ni le xitokisini sweswo ni mi twi kahle kambe n'wina tanihi maphorisa ya le Limpopo ya Afrika-Dzonga loko munhu a ri hava maphepha ya ku va la tikweni ma va khoma ke a va khoma hi va khoma kahle hi nga chavi na chumu hi va khoma kahle eka tinhlayo leti hi nga ti vulavula tolo hi vulavurile na hi vanhu lava hi nga va khoma va ti-illegal immigrants loko mi twile swiviko swa hina mi ta va mi swi twile ku na vanhu lava hi nga va khoma ni nga mi nyika na nhlayo ya kona hi ni twile hayi ha va khoma a hi yo tsala tinhlayo letiya ti-illegal immigrants vanhu lava va nga kona la xifundeni va nga ri na mpfumelelo va khomiwa kahle hi nga chavi no chava nhlekani wa n'wina wu vile unene brigadier hi swona Khalanga na n'wina hlayisekani enkomo hi sweswo mintsero munghana lona FM lava mbatwa i brigadier Hlolani Mashaba mi swi twini se mi nga vuli mu ku thanda hayi tirhi ti-volume rito rero hi ro ri nga na nkoka nhlayo ya vanhu lava nge le ku korhokeriweni hi ku n'wina mi ta tshama mi ku Agiyani swi rilela a ri lalangi mi yo ka mi nga tali a mi talangi mara a ri lulala hina hi rito eka lava ri pfumalaka Afrika wa vulavula loko government a ta niki vantshwa chance loko nikiwa vantshwa chance Khalanga ku nga va na laha hi nga yaku kona loko ha yimela hi vokokwani a ni voni laha hi nga ta ya kona a ni ve ri hlampfu rintshwa ri tiyisiwa hi ra khale ri tiya hi ra khale mi yi veka kahle Khalanga lerintshwa hi rona ri fanele ku ri tiyisa le ra khale se munhu wa khale na hina ha swi vona hi vokokwani hi nga endla xilo na vona that's why va ku loko munhu a kha a kula Khalanga swin'wana i tlhelela vuhlangini se i mani kasi kokwani kambe hi loko munhu a ri na malembe mangani that's why va ku na le mintirhweni Khalanga hi tirha hi fika ka 60 hi kota ku ya pensionini va ta hi khensa swi vula ku ta ku munhu waloye se i kurile mi vula ku swa vakokwani kambe leswiya swo a mi tivisa ntekani ya kaya a ri kaya hi leswiya swo mi kuma ku na kokwani ve le ku xanisekeni va byela hi xibedhlele va ku a ni hi xibedhlele va nga ta ni hetisa swi vula ku se va pfumerini ku mina swa mina swi herile tanana leti nga emiehleketweni ya wena hi twa Afrika wa vulavula hi ku tisela minjhekanjhekisano handle ko voyamela etlhelo rin'we Afrika wa vulavula 12 to 2 ni nhlekani na Khalanga Pet Mathebula la a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi va ku hlelela yona ente yethu mintsero wa munghana lona FM komba ndlela nangona ko i Afrika wa vulavula ku ve na hoyi van'wani se va sungula na ku kumbexani leswi se ku nga ku endliwa timhaka ta ku ya langutiwa timhaka ta ti-DNA ka n'wana luya swi nga va swo vula ntsene ku xiyimo lexi xi vula ku kulukumba luya se swi swa yena swi nga va se swi herile kumbe ku endleka yini ke
ndlela leyi a hi ti laveni mi tivona va lava ku ta hi pfuna ku twisisa ku loko xiyimo xi te tani kasi swi vula yini hikokwalaho ka yini ku fanele ku ndiwa ti-DNA test ta n'wana hi ku munhu hi loyi i khomiwini hi humile le handle hi bail ya 1500 n'wana i kombile ku hi vo bava lava a nga ha yiwa ka ti-DNA ku endliwa yini a hi amukeleni mi tivona advocate Ntsako Baloyi kusuka ka Baloyi Ntsako Attorneys hi bula ku na vona nhlekano khalanga nhlekano nhlekani botfete xotini loko yingisira tlhelo lerin'wana ra hina ro tivulavulela ra vanhu ntsena hi vulavurini se sweswiwana hala ku vulavula swa vanhu ntsena hi la ku vulavula hi timhaka ta nawu ku swi ta njhani va fika va ku se hayi hi fanele hi tiva na ti-DNA ta n'wana ku n'wana loyi i n'wana wa voba lava ku ve va khomiwini va le handle hi bail ya 1500 rand botpet ma vona loko la nga tona statement xa ku boko ra nawu ri lehini a swi kota ku twisisiwa no twisiseka no landzeleriwa a swi ta pfuna swinene ene sweswo ni vulela hi tlhelo ra ku hi fanele hi twisisa ku ri a xinawini hi tirha hi vumbhoni a hi landzeleli leswiya swi vuriwa ku hearsay kumbe munhu a komba munhu a ku hi loyi ivi maphorisa ya tsutsuma ya khoma munhu kumbe hi langutela ku ri ku ta va na ku i ta voniwa nandzu base i kombiwile so a xinawini botpet hi tirha hi vumbhoni otherwise n'wa mi ta mi nghene xitokisini khale loko nga ri sweswo so hi yo problem se swi leyi nga ka yona loko misa luya wa 28 years a khomiwini a kombweni hi hlangu lexiyani ku ve na problem already ya ku hlangu lexiya xi nga tshembiwa ku ri as 13 years swi ri na 13 years wa malembe ku ri munhu loyi xi n'wi kombaka eka nene i ntiyiso hi yena na so hi tlhelo ra xinawu ku fanele ku confirmiwa swo fana na sweswo ka leyi se yi vonakaka ku yi ya kwihi mi ta tsundzuka mhaka leyi a ku ri statutory rape loko ri statutory rape leswaku ya rape ya mina n'we hi tivaka liya ya ku ri munhu i pfinyo wun'wana a hi yona liya swa endleka la ka this case ku ve na ku twanana loko u twanana sweswo se la ku susa ku twanana loko ya ku ri i nge twanana na n'wana wa 13 years so swi vuriwa yini statutory rape so hi laha timhaka leti ti sungulaka kona ku ri n'wana wa 13 a nge tshembiwi a nge pfuka a tshembiwa ku laveka vumbhoni byin'wana byo sapota ku ri byi kota ku yima na leswi a swi vulaka kumbe ku confirma leswi a swi vulaka se sweswi byi ri loko xitin'we xi tani swi vula yini ke hi ku se mina loko ni tshame no vona ku se swi vula ku nkulukumba wa Xikwembu se swi herile a nga ha ri na a nga kota no huma iya ntsundzuka loko mhaka leyi kumbe hoyi leyi yi sungula botpet kwala ka hi ti-Majesemala kumbe hi ti-25 na ti-1 a ni tshame na misa n'wana Botgod va ka Tesi leteka mina hi ya mahle loko mara vanhu lava ta khomiwa na ni zame ku va kombisa Botgod ku ri ku va va khomiwa mina a ni support because xo sungula a ku na complainant lawa a ku na munhu la nge ni repiwini a ku na munhu la taka ku ri n'wana mina i repiwini n'wana ka yena i repiwini ku ta va na problem loko u tsutsumela ku khoma so loko namuntlha ni twa mhaka leyiwani no tsundzuka mbulavulo ni nga va na wona na Botgod so mara ku hlamula xivutiso xa n'wina Botpet mhaka yikulu lawani i ku ti-politicians ta hina kumbe varhangeri va hina va rhangelela ngopfu ku vulavula swilo ene loko va vulavula ku languteriwa ku va na action leyi lavaka maphorisa kumbe ti-law enforcers ku ti teka action se va endla ku ri maphorisa ya tikeriwa ku tirha ntirho ya vona va tirha under pressure ya ku yini hi kumaka MEC i vulavurini premier i vulavurini ku fanele ku khomiwa se a va tirhi hi vurhon'wana hi mhaka pressure yaleyo so sweswo ni vulela yini Botpet ku ri swi kahle ku maphorisa ya nga succumbe under pressure kumbe ya nga tikumi ya va na ntikeriwi hi mhaka MEC i vulavurini a va sunguli va investigate timhaka ta vona ku ya hi leswi va swi tivisaka nawu u fanele u fambisa xiswona a ni tsakini loko ni twa va ku ri ku khoma lowa 28 years hi mhaka lawa 13 lavan'wani a va se va khoma hi mhaka yini va ha ri ku lavisiseni ku ri
impela xihlangi lexiwani xi tele na munhu un'we xi tele na yinini wa xa komba yinini se hi leswi va fanele va sungula va swi lulamisa than ku tsutsumela ku ya khoma se misa lowuwani sweswiwani swi kombisa ku yini a hi yena papa n'wana a swi le rivaleni se swi ya un'wana na un'wana a xitarateni a hlekisaka xiswona ku ri swi ri a nga ndlangi nchumu swi obvious a nga ndlangi nchumu hi tlhelo ra yini ra ku a hi papa n'wana se ku na question leya yin'wana ya ku ri endleni timhaka ta masangu na xin'wanani lexi na yaleyo i debate leyi fanele yi endliwa a court for that but ni tiva ku na decision yi tata na BPP or NPA yi endlisiwini docket yi ye ka vona so loko yi endlisiwini yi ye ka vona question i ku va ta ya mahlweni va insista ku hayi wena a swi tiva ku a wu papa n'wana mara loko u endle ta masangu na n'wana loyiwani hayi i na nandzu se i decision leyi fanele va yi teka but ka ha ri na ntirho sweswi wa ku yini a ku fanele ku ya laviwa papa n'wana se ku swi vula ku yini ku fanele ku yima vanhu vambirhi laha bokisini un'we i rape so question again yi ta vuya yi ku ri i n'wana loyi i ndle timhaka ta masangu na vana va lava vambirhi ntsena na so hi laha maphorisa na va prosecution va fanele va va careful mara loko vo fambisa swilo kahle lexi va fanele ku xi endla i ku va va humesa misa loyiwani va huma ka yena loko ri va ta va ya lava loyi a nga papa n'wana va ta yisa mahlweni pfhumba ra vona ra ku teenage prejudice hi tobisa leswiwani I will think ku ri a va swi ndlisi sweswo than se va ku loyi nandza o ya mahlweni already tshamile xitokisini madecember lama janaro hinkwayo loko huma dede khone va ku beli i unlawful arrest already leyi nga ndlela ku ri va ta ya va wina case a court i-chances ti le hansi because number one i kombe a kumeka ku yini i munhu wa wrong so chances yi tanihi kwihi ku ri i tlerini a xihlangi lexiwani na hi ku i ta va kota ku mani n'wi tin'wana lowa ntsukela ku na a ku swi va hlangana mabyaleni swilo swe le mabyaleni se maphorisa ya dyondzi ku va tirha hi ene kwala ka ku n'wana loyiwani o ni lumbeta swi nga pasa hi ku a ni se ku pasa leswiya swo na n'wana loya wa yena hi swona u vulaka swona vukhete ku ri already loko ri lava mpe a va suli nandzu loyiwani mara va fanele ku tshikiwa hi unlawful arrest unfortunately ta vulavula hi tlhelo ra xinawu xa hina xa vuloyara ku ri laha ku na xinkwa xa kahle xa unlawful arrest so a se swa no kombisa ku maphorisa ya hina a ya dyondzi ku ri our politicians va nga va tshikeleli va endla swilo swa roho loko va ze va ta na qhinga ro endla DNA a fanele va swi ndlini n'wana leyiwani i timhaka ta ku va hlangane hi January n'wana ya kuma n'wana hi December misa leyiwani a ta va tsutsumile khale loko ri ku i na nandzu so ku jaheriwa yini hi ku loko jahiwa ku endliwa swilo ku jaha swi vuya kwala ka so ku va na unlawful arrest na loyi va nga ta ku hi ye papa n'wana kumbe va nga ta n'wi khoma va nga tekeli ku n'wi khoma a va sunguli va ya langutisa ku ri endla DNA and so on mara ku ta va na problem ya ku mi endla DNA na munhu waloyi mhaka u kombiwa na so case leyiwani yi na problem already hi laha ni la ta kota kona ku loko se mi endla DNA mi ya yi sungula kwihi mi ya sungula hi ku hi boti tanani ha mi hleketelela kumbe mi sungula mi khoma mi ta kuma matimba ya ku ndla hi laha se ya si ya phasaphasana yeah that's why sweswiya ni nga kombisa bothete ku mbululo ni nga va na wona botgod i ku loko nga ri na complainant kumbe munhu la tisaka nandzu a swi tshame swi tika ka maphorisa because a ku na munhu la nga pfumbiwa ku ri ye suspect hi munhu un'wana i mfumo i MEC a nge laha hi fanele arresta so kusuka kwalani swi hoxekile so but statutory rape a hi ka statutory rape loko ri ku na abuse a swi sungule swi investa kahle ku ri ku ve na abuse hikuva vana lava le ku tumbeteni ku ri ni tlele na mani mani van'wana kun'wana vo tumbeta a va swi tivi ku ri lo a nga yena hi wihi so i abuse ya njhani hi fike njhani kwalano vuthete so nawu wu lava vurhon'wana wu lava vumbhoni i problem leyi fanele ku langutisiwa vuthete se n'wina laha se mi nga yima kona mi hala ka lowa 28 years ku haloko loko kahle lawani lawani va pfumapfume swilo ve nge he lunghi kambe xivutiso ku ta va ku n'wana a nga ku sukela na a ta ku pambula njhe wa ya nga ya pambula khalanga ka munghana lonene ku hi yena loko ku ri ku o hemba a hi mhaka ya leswiya swa ku swi nga va swi vula ku
a nga va na yena a hindze hi koho kambe hi ku nga vi yena ya na mitwa kwalano botet mara loko hi languta so manitwa botet kahle ngopfu okay loko hi languta hi tlhelo ra xinawu botet already loko hi tenga hi ya court vumbhoni bya chekisisiwa ku ri vumbhoni lebyi i byi nyikaka as a witness a court byi reliable ku fika kwini can the court rely on evidence or not this one loko n'wana loyi a kombise 28 years man already swi komeka a hi yena reliability liya hi tirhisa court yi onhekile hi makumu so n'wana luya loko hi ya khoto hi sungula kwalani ku ri a hi nge n'wi thembi se na n'wana luya nga ta n'wi komba why fane hi themba se already that's no case yi onhekile already kwalano ene ku swi lunghisa sweswo ku hi leswi nga xiswona a swa ha koteki se case leyiwani loko ri ku swilo swi la ku fambisa kahle ene DPP a swi twisisa ku ri travel leyi a nga ka yona kumbe a nga ta hoxa maphorisa ka hi ka na malicious prosecution anyway so avo fane va namba va huma ka yo case leyiwani hi mhaka in any case va drive hi politically noise ya ku yini hi ta deala ni teenage pregnancy a ku laviwe tindlela tin'wana because leti ti tandlisa vanhu especially maphorisa swihoxo sweswo hi ngo va tsundzuxa for free se swi vula ku sweswiwani loko a ku ri a ku ri n'wina sweswiwani va ku va mi langhisa ka ku na swi tiva ku hinkwako a matlhelo mambirhi a mi ta yima kambe leri nga olova hi ri ka lamambirhi ya ntombi na ya bava but ro olova a ku na ro olova a ho fane hi landzelela nawu nawu wu ri yini ene ni tisa ku ri hikwalaho mi ni vitanile ene dasani ku ri lowa va ka DPP u fane a hi languta ku ri case se yi onhekile already ene ku onheka ka yona botpete loko mi ta ku hi ri ro olova lero misa lowa 28 u fane a tshikiwa hi mhaka ku ri kumbe loko na la ku hlamula xilo xa n'wina ri olovini hi mhaka ku ri swi herini hi yena DNA yi n'wi exoneratini DNA yi n'wi tshunxile se swi olova botpete mara loko ta hala ka n'wana a nga la ku cooperate n'wana a nga la ku yi byela ku ri papa n'wana i mani i le ku tumbeteni a swi olovi tlhelo rero botpete ra tika hi mhaka without cooperation ya n'wana ku na problem so a na la ku hlamula xilo xa n'wina at the end tlhelo ro olova ku ra misa lowu botpete hi nga n'wi landza na mundzuku hi ku a nga ha tlheleli hi namba hi famba hi unlawful arrest hi nge hi languti na le ndzhaku ro olove ngopfu se hi marito man'wana loko mi hetisela ndo mi kha mi tsundzuxa swi vula ku matitwelo ka timhaka ta nawu a swi tirhi ku tirha leswi nawu wu lavaka swona yes i mistake yikulukumba ngopfu leyi endliwaka dasani ku misa loko a sala khomiwa ku rhange public which is tilidara ta hina ta politiki ti ku yini ti ku deal with teenage pregnancy so a hi tsundzuxa ku ri a swi endliwi kahle hi vurhon'wana laha n'wana abuse wote a hi langutiseni hi investigator hi kota ku khoma hi nga hi ku ri hoyi yi ri yini mi na maphorisa ya tsutsumela ku act na prosecution tsutsumela ku prosecute swi hoxekile nawu wu ri hi ku nyike vumbhoni then hi kota ku ya court loko ri a vumbhoni a ku yiwi court a wu yi court i ku i ta kuma vumbhoni court a wu tirhisi swona nawu wa hina wu lava vumbhoni ivi vumbhoni bya testiwa se loko ri a vumbhoni ya testa yini court hi yo probleme leyi nga fika ku ri n'wana i ntsinini ku va a ti vulavulela se ku laviwa xin'wana lexi nga ta vumbhoni ku nga DNA yi fike yi case a yi nambiyerisa sweswo kambe a ni ngo vakokwana va ri ku aleni va kha ku a nga khomiwi mukon'wana munhu loyi wa a nga khomiwi a swi tirhi sweswo va nge swi tirhisi va ku hayi vakokwana wehe va tiyisile mukon'wana loyi vakokwani ku i mukon'wana hi vulavula hi xihlangi xa 13 years va twe hi mani botse hi xo xihlangi xexiya se xi nge ti i papa n'wana problem yi kwalaha vakokwana a va nge pfuki va n'wi vonini misa lawa 28 loko a tlanga xihlangi lexiwani va ku hi hina ti-witness hi leswi karhataka hi timhaka to pfinyana ku ri i ta vanhu vambirhi
se vakokwani va ta vula hi ku navela ka vona kumbe miselo va vona i na mali va la ku fidiwa se ku na ti-intention already vakokwani va swi kota hina n'wana hi teki na 5 years va ku hi look handsome hi teka laya so a swi landzelerisa swi nge tirhi court of both a hi vumbhoni a ko va ku navela ka vakokwani ni vula ku ri hi leswi ne le khoto hi nga ta fika hi swi langutisa xiswona a khoto hi kombela vumbhoni both ni mi twini khalanga ni mi twini Alright, so- ya no ni mi twini You can see. mi ni be game down ni mi twini alright hi swona both va na kahle yana ni kahle masiku na siku ra n'wina loko a ri ko iko ti vona nawu a wu na ku hayi a wu na matitwelo nawu ko landzelela nawu ku na wu ri a se swi bihile hayi a hi gimeti kwala hungu ro tsakisa hi leri na ha ri ndele hala ka vasisitsakana ni se twa nchumu kambe ka ndawulo liya ya timhaka ta mabindzu lamatsongo veri va ta tirhana na yena nkulukumba lowo wo hemba ku a va kona holobye veri va ta tirhana na yena hala ka va MEC na sisitsakani hala ka va MEC bioscope makamani se twa nchumu mayelana na ku tolo nhlengeletano liya a yive dyambu hinkwaro yi hi tsandzekisake a ni se swi twa kambe lava ka holobye Stella Ndabeni Abrahams va vula tani veri hayi mi nga vileli n'wina vateki va mahungu hi ta tirhana na yena munhu loyi wo hemba ku holobye va kona va ri kona a ku tirhiwe nakona ku Afrika wa vulavula humelerisiwe hi ncindani Eric Mabasa mina ni Khalanga Pat Mathebula i awara ya 2 ya kumeni mahungu ya misava na vonge n'wan'wana Timaluleke kusuka kwalano nongona ku dzumba na mina wa landzela na Ike Ngobeni mi va na siku lerinene mi tiphinani tata eJohannesburg Tembisa Alex Nasoweto ku ya kwala kagiso tshama na hina eka 103.2 FM Munghana Lonene FM Makombandlela